Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Kako ste mi danas? Nadam se da ste dobro. Danas ćemo pričati veoma zanimljive teme kada je u pitanju BH fudbal. Tako da ljudi moji, lajkujte video, pretplatite se na kanal. Naravno, ostavite subscribe, 95% vas nije pretplaćeno, tako da šta čekate braćo moja, lupite subscribe, a mi krećemo na 4 veoma zanimljive teme. Prvo ćemo pričati o mladom golmanu Salki Hamziću, koji je oduševio na debiju u austrijskoj Bundesligi. Nakon toga slijedi priča o Dženanu Pejčinoviću koji je dobio poziv Kloppa za reprezentaciju Njemačke. Zatim ćemo pričati o Samedu Baždaru i njegovom transferu u Belgiju. I za kraj analizirati planove Juventusa i ulogu koju bi Kerim Alabjegović mogao imati u novom napadačkom projektu Torinskog kluba. Krenimo od Salki Hamzića. Bosna i Hercegovina uvijek mora razmišljati o budućnosti, posebno kada je riječ o mladim igračima koji imaju pravo nastupa naravno za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Jedan od njih je 19-godišnji golman Salko Hamzić, koji je na fantastičan način započeo novu sezonu u austrijskoj Bundesligi. Njegov Tirol je u prvom kolu ugostio aktuelnog prvaka Sturm iz Graca, a utakmica je završena rezultatom 1:1. Jedan od najzaslužnijih za osvojeni bod bio je upravo Salko Hamzić, koji je na svom debiju za novi klub upisao čak 6 uspješnih intervencija. Za mladog golmana kojem je ovo prvi nastup u dresu Tirola, ovakav početak teško je mogao biti bolji. Djelovao je sigurno, odlično je komandovao odbranom i pokazao da može braniti na veoma visokom nivou. Hamzić je ovog ljeta stigao iz Salzburga gdje je bio član prvog tima, ali nije dobio priliku za službeni debi. Prošlu sezonu proveo je u Lieferingu u drugoj austrijskoj ligi gdje je skupljao iskustvo i pripremao se za najveće izazove. Rođen je 2006. godine u Austriji, porijeklom je iz sela Jajići kod Kalesije, a posjeduje pasoš Bosne i Hercegovine. Do sada je nastupao za mlađe selekcije Austrije, upisao 12 nastupa za reprezentaciju do 18 do 19 godina, a nedavno je dobio poziv za U21 selekciju. Već 2023. našao se među najvećim talentima koje je okupio tadašnji selektor Austrije, Ralf Rangnick, što dovoljno govori koliko ga cijene u toj zemlji. Visoki ljudi 190 cm, a prema Transfermarktu njegova tržišna vrijednost kreće se oko 400.000 eura. Ako nastavi ovako dobro braniti, nema sumnje da će njegova vrijednost vrlo brzo značajno porasti. Ostaje da vidimo hoće li Fudbalski savez Bosne i Hercegovine u narednom periodu pokušati napraviti ozbiljnije korake kako bi Hamzić u budućnosti ovukao dres Bosne i Hercegovine. Ja se nadam da hoće. Vasilj je otišao u Saudijsku Arabiju, bukvalno njegova karijera je tu završena. Također Zlomislić je otišao u Azerbejdžan, tako da mislim ljudi moji da nam trebaju novi golman. Tu je Šiljević koji je promovisan u prvi tim Eintrachta iz Frankfurta i naravno sada tu Hamzić koji igra čak prvu postavu, koji će imati kontinuitet, igraće u jako zahtjevnoj ligi Austrije. Tako da mislim da je mogao dobiti šansu prije ostalih golmana. Sljedeća priča ljudi moji nije baš tako dobra za Bosnu i Hercegovinu. Novi selektor Njemačke Jürgen Klopp već je počeo sastavljati reprezentaciju za naredni period. Prema pisanju njemačkih medija sastavio je širi spisak od čak 57 fudbalera koji prati za predstojeće reprezentativne akcije. Na tom spisku našao se i napadač Wolfsburga Dženan Pejčinović. Mladi napadač iza sebe imao odličnu sezonu, koji je postigao 12 golova u 34 utakmice, a njegove igre očigledno nisu prošle nezapaženo. Prilikom predstavljanja Klopp je poručio da će biti hrabar i da će mnogi igrači dobiti priliku, čak i ako sada ne očekuju. To znači da Pejčinović ozbiljno konkuriše u seniorsku reprezentaciju Njemačke. Naravno ljudi, to nije dobra vijest za Bosnu i Hercegovinu. Pejčinović ima pravo nastupa za obje reprezentacije i još uvijek nije donio konačnu odluku. Dok god ne odigra zvaničnu utakmicu za Njemačku, postoji nada da bi u budućnosti mogao obući dres Bosne i Hercegovine, naravno, ali Pejčinović je izjavio da želi igrati za Njemačku, tako da široko mu polje. Naravno, mi ne treba da patimo za igračima koji ne žele igrati za našu reprezentaciju. Tu trebaju biti samo oni koji će ginuti za reprezentaciju, koji svim srcem vole Bosnu i Hercegovinu, tako da Pejčinoviću ne trebaš nam. Prije nego što krenimo na Kerima Alabjegovića, stižu i sjajne vijesti za reprezentativca Bosne i Hercegovine Sameda Baždara. Prema informacijama iz Španije, Baždar se trenutno nalazi u Belgiji, gdje bi u narednim satima trebao kompletirati transfer u belgijskog prvoligaša Sint-Truidense. Španski list AS prenosi da je Real Zaragoza prihvatila ponudu belgijskog kluba, čime će biti završena njegova epizoda u španskom fudbalu. Podsjetimo, Baždar je prije 2 godine stigao iz Partizana u Zaragozu, transferu vrijednom oko 3 milijuna eura. Tada je potpisao ugovor od 2030. godine. Baždar tada kao veliki talenat europskog fudbala, danas je malo u sjeni. Zaragoza igra 3. ligu, tako da mislim da bi ovo jako bilo dobro za oživljavanje njegove karijere. Nakon reprezentativnih obaveza dobio je produženi odmor, a klub mu je dao dozvolu
da pronađe novi angažman. U jednom trenutku bio je veoma blizu prelaska u švedski AIK iz Štokholma, ali su pregovori propali u posljednjem trenutku. Nakon toga priključio se pripremama za Zaragoze, ali nije dobio ni minutu u pripremnim utakmicama, što je bio jasan znak da ga čeka konačno rješenje njegovog statusa. Sada je to rješenje stiglo. Belgijska liga posljednjih godina pokazala se kao odlično mjesto za razvoj mladih fudbalera i mislim da je Belgijska liga dosta bolja opcija nego Švedska što se tiče mladog fudbalera, razvijanja i tako dalje, intenziteta igre i sve ostalog, tako da mislim da je ovo dobra opcija za Baždara. Posebno je zanimljivo da je sin Trojdence ove sezone nastupa u kvalifikacijama za Europsku ligu i kroz play-off pokušat će izboriti plasman u grupnu fazu. Ukoliko uspiju, Baždar bi imao priliku i dokazati se i na europskoj sceni, što bi bilo veoma važno naravno i za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Tako da želimo Baždaru sve najbolje, a mi idemo na Kerima Alibegovića. Talijanski mediji sve više pišu o njegovoj ulozi u Juventusu, a posljednje informacije govore da torinski velikan ozbiljno računa na mladog reprezentativca Bosne i Hercegovine. Prema pisanju Tutto Juve, Juventus želi graditi potpuno novi napadački sistem oko igrača koji mogu driblingom i individualnim kvalitetom praviti razliku. Među njima se posebno izdvaja upravo Kerim Alibegović. U Juventusu vjeruju da će zajedno s Kenanom Yıldızom donijeti potpuno novu dimenziju napada, onu koja je klubu nedostajala posljednjih godina. Alibegović je prošle sezone pokazao da nije samo igrač koji kreira prilike za saigrače, istakao se golovima, ulascima u završnicu i pokazao da može direktno odlučivati utakmice. Ako u Juventusu ostane i Francisco Conceição, trener Luciano Spalletti imao bi čak trojicu vrhunskih driblera iza centralnog napadača koji bi trebao biti Kolo Muani. Najistureniji u napadu, kao što sam rekao, trebao bi biti Kolo Muani, čije bi kretanje moglo dodatno otvoriti prostor upravo Alibegoviću. Sve ukazuje na to da Juventus Kerima ne vidi samo kao investiciju za budućnost, nego kao igrača koji već sada može donijeti kvalitet i pomoći ekipi da igra atraktivniji i efikasniji fudbal. To su ljudi naravno fantastične vijesti kada je u pitanju reprezentacija Bosne i Hercegovine, jer bi Zmajevi u narednim godinama mogli dobiti igrača svjetskog potencijala koji će nastupati u jednom od najvećih europskih klubova. Pred nama je jako zanimljiv period. Pratit ćemo može li Hamzić nastaviti briljirati u Austriji. Kakvu će odluku donijeti Dženan Pejčinović? Hoće li Samet Baždar oživjeti karijeru u Belgiji? Hoće li Kerim Alibegović ispuniti velika očekivanja u Juventusu? Pišite naravno ljudi u komentarima vaše mišljenje. Za koji od ove 4 priče smatrate da je najvažnija za budućnost Bosne i Hercegovine? Što se tiče braćo jednog od najtraženijih BiH igrača ovo ljeto, Ermina Mahmića, on je u ovom trenutku, znači bukvalno lomi se koplja, cijela Europa ga želi. Mahmić je nakon sjajnih nastupa na svjetskom prvenstvu dodatno podigao svoju cijenu. Također je u Slovenu iz Libereca za prošle sezone Kidu, mladi ofanziva Slovana iz Libereca, postigao je 2 gola na mondijalu. Za samo 36 minuta je pokazao da ima ogroman potencijal. Njegova brzina, tehnika i sposobnost da rješava utakmice u ključnim trenucima činili su ga jednim od najzanimljivijih igrača ovog turnira. Prema pisanju europskih medija za Mahmića su zainteresovani klubovi poput Lazio, Koma, Eintrachta iz Frankfurta, Red Bull, Salzburga, pa čak i pojedini timovi iz Bundeslige i Premier lige. Što se tiče Mahmića, ne znam stvarno ljudi, Como je vrhunska ekipa, napadačka ekipa, možda i najbolja opcija Lazio također. U Lazio bi igrao pravi italijanski fudbal, italijanska romantika. Međutim, njegov trenutni klub Slovan iz Libereca ne želi žuriti s odlukom. Gazda kluba Ondrej Kanija jasno je poručio da Slovan neće pustiti Mahmića bez ponude koja će zadovoljiti tim. Ugovor mu je do 2029. godine, Slovanu se ne žuri, tako da on je rekao ovo nije Ikea gdje samo uđete i kupite krevet, nego ozbiljnije stvari u pitanju. Ova izjava je izazvala mnogo reakcija u fudbalskoj javnosti jer na vrlo slikovit način opisuje koliko su pregovori oko velikih transfera komplikovani, koliko se pregovara, koliko se znači traže te dlake u jajetu, da se spusti cijena pa koliko bilo, znači početak augusta mogu donijeti konačan rasplet situacije kada je u pitanju Mahmić. Nadamo se da će Mahmić napraviti veliki transfer jer je to, spominjem i dosta sam puta rekao, najtalentovaniji igrač Bosne i Hercegovine, sigurno što se tiče tehnike, što se tiče fudbala generalno, najtalentovaniji, tako da vidjet ćemo šta će biti s Ermina Mahmića, da li će napraviti veliki transfer. Mada se u zadnje vrijeme spominje da je za Ermina Mahmića Hoffenheim najkonkretniji, pa vidjet ćemo da li će ga Hoffenheim ipak dovesti ili ne, tako da ljudi moji, to je to. Tako da to je to od ovog videa, nadam se da vam se svidio, ako jeste, lajkujte video, pretplatite se na kanal ljudi, puno se trudim stvarno, dosta dajem sebe za ove klipove,
Tako da podržite me lajkom i subscribe-om, a mi se ljudi vidimo i čujemo u sljedećem videu. Do tada veliki pozdrav i ćao!